نویسکار و هنرمند لالش وصف gelek spas بۆ بەشداریبووناتە بەرنامامە. سپاس دکەم بۆ ڕاخواندنەوەی. gelek spas. چیرۆکاتە و بووکە ئەو بووکێ گوت چێ دەکەوت و بەلا دەکێ ئەم دزانن گۆ ئەو بەشێکی زارۆکتیە مەڕاستی. لێبەلێت بە ئاوایەکی دنتەوە بە ئاوایەکی هەم هوەریژی هەمژی گرێدانێکی بە ینی ئەم بێژن خەباتێ نویسکیت وان گرێ دەدە چیرۆکێن گۆ درۆمانە یا پرتوکان دەهاتی نویساندن دبوان گرێدە. ئەف چیرۆک چاوە چێ بوو گۆ ئەف بیرۆکە کەنگی هات چاوەتە دەست پێ کرد و ئەم بێژن کەتی ناو خەباتاتە یا ڕۆژانەتە. Yani براستی درون کار دستا نخش او اشخا کار منه بری بود زاروکتی دا از ناوی تابو لی پیواجوی پاندمیه و بتک چکرن دست بکر وقت از دمال دا بون دیان تشتکی بکرا توی دویدا من چروک دنویسیا دنویسه دا ختمیم منه کاری تشتکی بکم تبكم دستم تكتبوا تشتكي دفيام بكرة من مجيء خوالا بكرة وشاها أبدأ بكتاب كتن. كم تقاس تشكر ملرني تكسرنا دا ددار. وياوي هيدي كتقاس بدك كي داركت هولي أو بتشتكي تم راحت تجرينا. تشتكوا من كاري أزبن بيسم تشتكوا أز خصني ويبوم. بقاوي بكاركتر كي بدك كي بجلو برجي بدك كي داركت هولي. ورا هيدي يك دو بين به. اونو صدارکتم هولی دورم ته دفتر خراب پروکیز اغلب شب مالبات خرا من نواله دکر نوی یک زاروکتی آمده دفتری مهبون یک جنبی زاروکتیم کد گرامده ما بون با آوه که باندور میکرد من نوی وانا دکر من بزار کیف خشت بون دورا بود تشتکی دنی سرویا هر کس تروکی کی بود تشتکی بود دورا حی مزن بو مگو از بیا چوا بکاربم بو داناسینا ادبیاتا کردی بکاربینم اساس جوردا دست بکر وچاوی سئوکه که هبو وک کتێکی پۆپولار هەبوو جلو بەرگێ خۆ پرتوکال هەفدانین و سەر سۆسیال مێدیای پاڕێت بکردم مجبور بە ئەزڤیا پرتوکال و پرتوکال بەهەفدرا بکەم وی سەر سۆسیال مێدیای بێلا gelekî jî بالێ کشاند بەرتێکی باشی من دیت لالاش دixwazim yanî tu çawa bi pirtûka girê dide em bêjin karakterekî serekî ji romanê ya ji pirtûkekê vê çîrokekê vê karakterekî derdixîne ya tu ji xeyala xwe tiştekî çê dikil gor çîroka romanê ya pirtûkê ve carna tu tiştekî çê dikî pirtûkekê dixwîne romanekê dixwîne ew li wî tê carna tu tiştekî dixwîne ew karakter cilûbergî wî tiştê wî sevê te da dimîne ew دبریا تو کاراکتری کی چیه دو عالی دمیشه تم یک عالی نینه جارنا تو دویجه او کاراکتر ورا هر alda fıstana ki o hal fat ki işte ki ahal fat ki o serite da papa gortiste ku tunav rojana da terastete o lehfte lehfdut qalbe bu avi dert keve yani işte filme ki temaşa diki o roman o dimeni قضایی کوته برچاویته او رنگی که خبیراتت او رنگ دبه تپیکی که دبه کاراکتری که او سا پرالی هفدو درد خمتش بله اف خباتن اف برهمین گوتت که نها ناو دستیته ده تشت که جوانا یعنی تنی تتشوپینن لسر یا تورا مدیا جواکی لوکی دنیج بو ام بیژن تکه پیشنگه کده یان لجیه کی به نشاندان او تشتا بویی یان د بالاته دی گوت بکه جبرگو خلق ببینن کات چاواده که yani vigavi ekbu yani bu peşerojet hazım bu peşenge ki vek arşiv fotoğrafı vana ekdikim tomardikim vek arşiv libamın hele eğlep herkes yani bebek hemen bir mesela not evi çıkara helineki nuditin çün cida çün bakesi cida hani ki evana hasta ki van bun buha hastın koyaz karaktereki gorcile van yani gor fotoğrafı van çeydikim hani ki işte ku destem de hebun evana kri
براستی دیگه هر یک لیدیه که یعنی لسر تورا مدیای حتی فروتون با آوه که لیدی گاوه هیدی بوکو پیشنگه که پیش روزی وکیم بویا هیدی نمونه چه دکیم هیدی مدرج سپاریش اجه بردا هیدی دیوانا جزیده چه نکم لی گرانی دادم سر کو پیش روزی تا پیشنگه که چه دکیم بله جبو نویسکارین گوت برهم نوان دکه ابوکانا او چاوا دبینن یعنی وقتی گو دما کسک ببینه گو کاراکترک یان کسایتک در رومان اوی د چیروک اوی د بوکک لبر چاوا بوکک گزاروکتیتینه بیرامره و یادنی جی تشتکی نوی راستی تشتکی آلیکی هنری مزن تیدهی و تبجلو برگه کردی وان دخملینه پیوندیا ام بیژن وان نویسکارا به برهمی تر چاوای پیوندیا تبوار چاوای او جی ام بیژن تشتکی خوشه تشتکی خوش تدبین گو او کارکی نوی کارکی گاوک نوی دا افراندنا برهمک کردی ام بیژن لترکیه یان لدروی ترکیه جی yani yekem diyor من karakteri romana ki çekir bu yok bu karakteri jin çekir bu gava yeki çekir milerini ev karakter kutuvi çeroke da debeji ev karakter derket holim bu sana ez bicersin çıkarım karakteri de çekir من suvi destekir ve edinici çekir mjera şant zar şaşma yani bu braftiyle ev karaktera bu afrandı bu aynı türü avi bu evci şaşma çalap al kasal hepsi dura min disa dedikekten hiç çekir bu uçağı nviskar cumhura ev kotu bu romanamını nu evi çaptı da oradan karakteri tasvir diye çıkınca çar hevoka bir parvekir bu karakteri ve lehenge romanamın çekiliyor. Ev tesadüf salhev hatı bu. Le ev ki kendin hayal kirin tüm destemi da malzeme henin, parça henin işte bu dilu berge bebeka bu kalbin hamudu destemi da henin tanedim yine bu işte keserite da bandor bike ev karaktere ki dramanên xwe bi cilûbergên xwe bi tiştekî ku bandor kir ve îlim vediguheze karakterekî bi tevayî nebêje bi hûrgiliyekê xwe îlim bandor li ser karakterekî dinê dike wî awê derkevin halê ew xweşin dertekê wan xweşin ew jî ya bi wan jî balkêştê li ser van devikan gelekî danstandin jî dikin gelek tekiliye jî datin ev dibe sedema ser edebiyatê xeberdanê ser hunerê xeberdanê pîşpîşiya wî rêyê jê vedike ku haya me ji hev du çê dibe em ji hev du haydar dibin Belê ji bo alîkê dinê aliyê em bêjin filmên karton yan jî ev filmê got lîstoka dikin film yanî medîtiyê li sînema cîhanê de li Amerîka, li Rûsya berê li welatî din li dinyayê ew tiştana bi kar tîn rastî dikin çîroknê gelkî balkêş. Ew tişta kesek nêzik bûye yan jî pêwendî bi terkirî got ev bûkên te bike çîrokekê yan jî li ser romanekê ser çîrokekê bik wek filmekî. Ew tişta çê bûye di bala te deyî got bêkirin kesekî pêwendî bi terkirî tiştekî wiha çêbû min İsveçê re ji yekî re çend bebik çêkir bû yek şan bebika bû bu karakterê projeya bu zimanê zikmakî van salê dawî gotibû edî Avrupa jê dixwaze zimanê dayîk ser ziman edî ew imkanê berê tunene zêde bal nadin bu projeyekî hazır kiribûn yek şu an bebika bû bu karakterê wî du rejê teklîfekî hat ji min re em karakterekî çê bikin ya çêrokê karakterekî çêrokekî çê bikin em pirtika wî çap bikin du rejê em wek rêzefîlim derxin teklîfê kısa pêwî jî ew hat vî gavê wisaya lê ez dixwazim bi nivîskarekê re xeber da lehengekî Kurdî ji pirtika wî derket çenavê pirtûkê jê me lehengê kir
Bu peşeroji hevleki meyvusa heye bu karaktereki bu zamanı kurdi şerdike bu perskerika çareserdike ve kahramaneki süper kahraman bu fikrin. İşte ki tengeseyde zamaneki da xıtmiyan tiştek bu dertkere veya çareserdike. Bu aveki vasa projeyeki meyvusa heye. Peşeroji da em tıxazın serip xadıkın o via berserestike. Projeyi vasa heye. بله جبو اف خباتا هان کسی دن هنه وی یعنی پیوندی ام بیجن یا جی کتنا وی خباتا گوتد که ایگو وان کارانا دکن یا تنها تبتنیه تب سری خودک ام بیجن یعنی دوست حوال تکسک خستینا وی خباته ده گو اوجی وی کارا بکن ابر هما با آفرین نه استنه به سری خونه راستی از نکارم به یکی را بخدتم بکارم ازیاجی زخش باور نیم لورا تشتسر خود از نکارم جیه کی را بیجم حتی بیجم از بخواد چه بکن بلکه پیشروجی دا تشت بنگهین از بکارم بوی حبکیان بکسر بکارم بخوادم لی ویگاوی استنه بسری خواه مک ویگاوی تخاصم توی روح آماتورجی ev devam bike لورا کو تشکه ekip mezun bu ev تشکه فره بود به کارکی اوتو fabrikasyon editim kadvaret ki elfenekçi jüyde tırsın bu vi ezbim kay çıkas küçük bir mine çıkas tıhındırım da bimine evi alfasa vi orijinal yapar hadi bir ki bunun ustası vi gavizat ne yapılan ez diye kira hareket bir yapar hatta izlesin sevgi seri khoy liyabikin بله ام بیجن جبو پاشروجی یعنی جیه کی گوت بگیت لی بسکن یا هر تی بردوام بکه یعنی ما بس تکته آرمانجک تهی گوت بگی ام بیجن جمارک جبو کات شی بکه یان جی تبکه فیلمک یان جی ام بیجن تو تیخ موزه خانه یکی ده پیشنگه کی چیب یعنی ریک هی جیک هی نقطه خالک هی گوت لی راوسته یان تی هر بردوام بکه yani tüm der devam bıkın çünkü tüm Bukhara tişteki nu dertxe tişteki ku vara davi kirin tünene ju avida façe tüm fikri nu didete danstandını nu çedike didçi kesara tekili datine dibe sedema tekili infaz bu evi tüm der devam bıkın li du proje emine sereke heye yek ez yani min dest pekir ez xazım çar parçayı Kurdistan'ı jüni hünermendin Kurd de beşeki hüneri de ku berhan daine juana bu bedekimin nivise de be ku çeroke helbestek an bir anne ki xad nivisin el gorvi karakter açebikin karakter dura ve peşenge hadavarın peşkeşkirin daviya davici ev جوان در همون جوان تیروکان و جوان ببکا نزخانه کی چکن او پروژه من سرکه و دیگه کسر خبر دایا و چقدر تیروک سینی گروی هیدی بنجه هاوی دانیه او پروژه سرکه او bu هنرال جنوی کرد بدم ناسین belki جن سویسته میوارن جمع هفدو hayvan هفده لسر هنری بکاربن خبر بدن بکاربن پارو بکن بکاربن ریبازی نوزو دینن و جهانی جه هایا خب بخن دردم هنکشی اوه پروژه سرکه اوه بوی هیدی دخابتن دیدی که تخازم پیشن که هیچ مزن چه بکن حتی نها پرتوکین کوش دستم درکتنه بچه روکی وان ده هفوک به یک هفوک اکی جیبه بتشيروكي أوان راب بيشانجي هيكي مزن دارسن خوش تبحثا جناكر نها أف مهاجي مها تزاني ججنا جنيبو نوروستي وام بيجن بهاري جبو خباتين جنا آلية آستا هنري داز بيجم هگر ام سرانسري تركيا بگرن ام كيم دبينن جنين هنرمند يعني خباتين هنري دكن هنه لبلي كيمن سدمش چما ولویه یعنی جن خنادم پیش یا هنرمندنه یا آستنگیل پیش یوان هی یا سدمه یا کرالیه یکم سدم هنرمند کرد یا به زبان کردی بکن
şka bi zimanê Kurdî bi zimanê xwe kirin li hemberî wan astengekî mezin derdixe. Duyemîn jî karê huner wek ku tevahiyê xwe bidin hunerê li ser hunerê biafirin derfetekî wisa bi xwe re nade. Divê huner bikeve derece didiya talî bibe tim bû aborî bû jiyana rojane karekî dinê dikê. Sedam yani faktöre herê mezin ew e hêla aboriyê da ku tenê li ser hunerê bişxulin hûr bibin derfetekî wisa tunene muqabil. Didiya jî jin henin lê ev em wana nabînin yan jê xwe nadin nîşan yani jê platformekê ku em wana bibînin tunene. Yani herkes di tanga xwe da di odaya xwe da dernakeve dikare buxa tiştekê bike. Ême saziyê me platformê ku em xwe bidin nîşan bidin nasîn mixabin tunene. Ancak ser sosyal medyaya bir rûbirû em tekiliyekî bi hevdûra dayinin haya neşevdû heye. Bo danasîn jî evkekî me wisa mezin tunene ku ne em bêjin platform heye ne kesekî ku vî karê bike bo danasînê bo ku eva cî xwe bibîne jî bo wî jî evkekî tunene em bêjin çawa bo wî jî tiştekî tunene. Tu danasîn bike tu îşkira bike kî were çi bike bo wî jî tengasî henin astengî henin. Ez bêjim yani ji bo li gor tecrübate tu weke xanimeke Kurd bi serê xwe te dest vî kara kiriye tu berê ana jî te karê nivîsandinê yani te çîrok nivîsandinê xelat jî wergirtin çîrokê te nihate berheman da afirîne ev berhemên bûka got ji wek me anî ziman got ji kevneşopiya Kurdayê û te ev tiştê hanê bi awayekî hunerî û te çîrokên romanên nivîskî wan wan bi hevdû girê dide. Em bêjin çi lazim e ji bo got alîkarî ji wan bê kirin ji bo got jin riya xwe bibînin ya pêşiya xwe pêşiya wan bê vekirin alîkarîk lazim e ji kwî de çawa bê kirin da got em bêjin jin karibin bi azadî berhemê xwe hunera xwe tiştên di em bêjin xeyala xwe dibînin ziman. Bi rastî divê em buxa piştgiriya hevdû bikin. Van salê dawî de bala min dikişîne huner û çawa bêjim huner û aboriyê bînin ba hevdû. Huner dibe karekî ku jê pere qazanç bike. Bi zimanê Kurdî dibe zimanekî diqada danistandinê da pêşva dikeve. Yani divê em piştgiriya hevdû bikin bo wî çawa dikarin bibin alîkar bi rastî yani evkê me tunene êdî nizanim rêyekî çawa bibe yani tenê dimîne tekilî tekakefî ku em ji hevdûra piştgirî bikin. Bo wî evkê me ticarî jî tunene sazî me ticarî ku piştgiriya me bikin sponsoriyê bikin. Bir sponsor tu evkê da jî kesekî tunene. Bu jinekî re tiştekî bi afirîne bibe sponsor bo danasînê bo firosî. Ev mekanîzma sponsoriyê name da çêne diye. Belê ji bo jinav xwe yani em dibêjin gelek cara ew jî yani jin jî wek me anî ziman me got em kêm kêm nava dibînin li asta em bêjin aliyên nivîsandinê wek nivîskar aliyê hunermendiyê de em kêm kêm taybetî jî em bêjin ned aliyê stranbêjiyê de aliyê hunera şêwekarî de peykersaziyê de tiştên wisa em kêm navê jina dibînin. Jin jî yani ji wan çi tê xwestin got ew xwe bidin pêş. Heger em civatê dînin alîkî karê wan xebata wan tu jî bi serê xwe wek jinekê te xwedayî pêş na divî kara bi serê xwe dikir bê got kesek alîkariya te bike. Yani çawa jin dikare ji wê qalkê xwe derkeve got hunera xwe bide pêş berhemên xwe bide pêş. Ya divê pirsgirêka aboriyê pêş çareser bike. Em şansekê min hebû min bi salaya ez xeditim karê min stilîstî bû mamostetî bû sala ez xeditim evkekê min hebû bingehekê min hebû yani vî gavê te dikarim bi wan bebuka jî
jiyana xwe berdewam dikim, firotina wan jî berdewam dikim küçük küçük. Lê evet, yani hatta ku zarete küçük bin, hatta ku karekî tê ku tu xwe bixwe nekarî bi ser xwe bisekînî tune de serê xwe nikarî tiştekî bikî. Yani dibim evkekî ji xeynê hunera ku tu afirînî karekî tê ku tu pê aboriya xwe dikê hebe. Bi tena serê xwe hunerekî bi tiştekî derkevî pêş ew bi tenê serê xwe naçe. Divê bingehekî te hebe ya kesekî ku şîrîkê te de hebe ya berî da bo wî tevdîra xwe dît de evkê te hebe. Lê bi tena serê xwe zor e. Yani êmin şansım zarê min jî mezin bû. Ji awê de jî dema min jî heye bû ku ez rehat bixwînim, binivîsim, tişta çê bikim. Lê bo heta vî astê mesela heta vî çaxa min xwe texîr kir. Hinekî tişta da berçavê xwe, hinekî tişta ew ê roj were ev jî derbas bibe. Esas ew zehmetî ku min wî rojê kişand, bo rojê îro bû. Bo rojekê ku rehat dikarbim veqetînim bo Kurdî binivîsim, bo Kurdî tiştekî biafirînim. Derdimin ew bû. Min bi sala amadeya vî demê dikir û ev dem jî hatiye eva pêvajoyekî zav dirêj e. Eva yani salekî du sala da hatiye cem hevdû nîne. Belkî ez emrê min her çil salî eva ez dikarim rehat bêjim ev çil sale ez amadeya vî küçüktiya xwe de ez amadeya vî ya dikim. Bu saye yani beriya wî zehmetîne. Belê. Pirsek min lê de ji bo astengiyê em bêjin civakê û dewletê xwe jî. Yani em gelek cara dibîsim got li hemberî zimanê Kurdî, xebatên Kurdî rê tên girtin. Û tişta hatî pêşiya te di xebatê te de hem aliyê nivîsandinê de hem aliyê hunerî de ew hunera dest got çê dike. Bu hüner yani bu huneran bu ev dernek etli bu zamanı Kurdî hem eşkere astenk heye hem şey astenki ki veşarti heye. Ev sana kutunu karı em diysin ka İstanbul diyeceğim. İstanbul'da peşengeki bu Kurdî'deki kestin adete. Deve sazeki te Kurdî yan evkeki te mekaneki te bu Kurda bakar binin hede. Evi dalı bu Kurda ev derfeteki vanı usattın hele. Yani çok Kurdî nivisin bu Kurdî tişteki kirin bir tarafa şu astengiyeki derfet işte hela devlet şu derfet nade her aliyavate tengdike aliyatın dersi gavamın desteklerin rupala tele bu Kurdî vekir bu. Hevale min jimara ev tikirin gava ku tişta dediysin gotun rupala vekir emi pişkiri bidin te bidin nasin dura jimara ahaki gotun. Tüm Kurdî parvetki asas sahneki hidi Kurdî kim biketi bu Kurdî lenvisi nav ne da ev heye ev astenge heye jimara so ev tiki avaki naxazın kes te şofine yani işte dasat etket tu derci Kurdî berdi çavadı be bu min evkir yani min rupala ticari girt bu Kurdî nakim lesa rupala xwe şahsî tenê bu Kurdî tenê bo devdora xwe Kurdî tişta parvetikim heta destimsî bu Kurdî dikim nav ne da ev tırt heye yani kesekî naxaze ku rupalekî Kurdî bikî ew denê li wir bixwî ya ji xwe re wek evkekî dibîne tehlikeyekî dibîne naxaze yani ew astengî tiralî heye mixabin. Lê ew ke Kurdî divê êdî bibe zimanê danstandinê. Em ji vî netirsin ez bo vê dixwazim ev bibin mînakekî wî rojê yekî ji Mêrdînê li min geriya ew karê diyariyê dike ew kir ji min ra bo ez dixwazim karê bir heremê bikim lê bi Kurdî bikim. Ez ê dibînim tiştê bi Kurdî dikî tu bo me dikarî tiştekî bikî. Yani bebekçeki ku sembola birabe bu Kurdî be bi cilûbergê Kurdî be dikarî ji me re hadisa çekî ku em viya bi Kurdî bidin nas kirin.
Mesela evazlar kaçıyım şu hidi Kurdi teredike idi kerenav kada Bazarit. ticareti idi popülerdi be seyna nasin o gava evde dikin je eden eraziydi be minaka öftür seçkandın idi evde be emtikarın zamanı xwe em kada xwe ticareti nezm bikin sireh bikin evza kaçıyım şu jivaliye da düzse hevlen aha hatun evazda kaçım. Sedem tıkarım bir zamanı xwe hidi bazara kaçı bikin. Ev tişteki zaf kaçı. Bu çare zaman te xuyayı. Çünkü zamanı me edebiyata me de ser edebiyata devkiye. Hela ditvari da zaf kalsa le ve avi zamanı kurdi hela ditvari da je fırtı be. Dert keve feşte ditin. هنر خو حس کن هنر که دبه سدما کو زمان کردی سیدیتن. او دبه علی کار ریکی دبت که جبو گو خلق نزیکی زماجی ببین. بله. بله. گلک سپاس بو بشداری بونا تا برنامه ما نویسکار هنرمند لالشا اوسف دب مرة بو اسطنبولي اف خباتين گو تدکه سرکفتی به متخوازن گو جی بلند Aslında bilin duan bebinin u brasti karaki balkeşi serkeftin işler duazım. Ez paskim ez alis nivskari ez nehakil nivskari denemekim. Ez bejim ez nivskari dicerbinim. Ez zaf evfile ki sadece zaf zornet bile hevdetim ko tekibin bisim Çerok ekibin bisim Çeroka kes ekibin bisim ev kes bundan ebe hevlamın eve eğer kumkar be de nivise da be de karaktere ke da be kumkar be Çeroka hember xwe kıstı be birawi ev bu mutarkeften eke. Bale. Gelek spas serkeftin işler duazım. Ferhat? Bale. بکردیم. بله. لالاش خان کاغ لقمان به کورتی جاره کی سپاس که هون تنه دبیجن سپاس و او به کورتیه. حاضر؟ نویسکار و هنرمند لالش اوسف گلک سپاس بو بشداری بونا تا برنامه ما. سپاس. Wonderful. Geleki baş bu. Spas.